Znamo Tarik Ramić, Tarik danas važna pobjeda protiv ekipe Posušća, dobro izdanje i nastavlja se ovaj sjajan niz nogometaša Zrinskog. Pa jeste, evo, znali smo da će biti teška utakmica ko svaka ovdje. Oni se malo više nabriju protiv nas nego protiv ostali, ali mi smo se borili i nakon utakmice sa Sarajevom gdje smo odigrali fenomenalno i osmo na borbu, mislim, uzeli 3 boda i dobro smo igrali od početka, malo drugo polovrijeme, oni više dodali gas, ali sve u svemu čestitam ekipi. Sjajan niz nogometaša Zrinskog koji je započet prošle sezone. Zrinski je izjednačio rekord ekipe željezničara iz sezone 2011-2012. Zrinski je bez poraza čak 26 utakmica. Pa jeste, čast mi je biti u ovoj ekipi, stvarno mislim da smo to zaslužili nakon prošle polusezone i cijele sezone i da igramo dobro stvarno i mislim da ćemo samo nastaviti tako i sljedeće utakmice. Iduća utakmica, veliki derbi, gostovanje kod ekipe Borca Banja Luci. Jeste, Borac igra stvarno dobro u Evropi, ja bi im čestitao ovim putem, ali ja vjerujem u svoju ekipu i vjerujem u pobjedu, igramo stvarno dobro, u sjajnom smo ritmu i mi vjerujem u pobjedu. S nama je i Mario Ćuže. Mario, čestitke na sjajnoj partiji, cijele momčadi i danas velika 3 boda idu u Mostar. Pa je, evo, uzeli smo, pošto smo došli, to su 3 boda, ekipa je stvarno nakon Sarajeva, nakon jako zahtjevne, ali odlične utakmice koju smo odigrali i danas pokazala da smo mi prvaci, da smo mi ti koji želimo biti i nastavljamo svoj pozitivan niz. Evo, čeka nas sljedeću utakmicu, već veliki derbi sa Borcem. Ništa, očekujemo isto da nastavimo sa dobrom igrom kao što smo pokazali u zadnja 2 kola i idemo na pobjedu. Kada je u pitanju tvoja forma, nekako se dižeš iz utakmice u utakmicu, danas sjajan pogodak nakon kombinacije sa Tomislavom Kišom. Pa evo, stvarno, ja i Tomo smo odigrali jedan dupli pas, ostao sam sam i pogodio, vam reći, na moj način. Nadam se da je ovo prekretnica neka, da ću sad početi i zabijati, asistirati, možda više pomagati ekipi kroz neku statistiku, ali evo, kao što ste rekli, dižem se u igri i pomažem ekipi više sa kvalitetnijom igrom i nadam se da ću tako i nastaviti. Spomenuo se iduće kolo, već u nedjelju gostovanje kod ekipe Borca, kod aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine. Pa da, evo, oni su aktualni prvaci, ali evo, za sad smo mi na ljestvici prvi, mislim da smo zasluženo i imamo jedan jako dobar niz kojeg želimo nastaviti, imamo kvalitetu u ekipi koju možemo pokazati kao do sada i da ostanemo na ovom mjestu.